Premir iz operanja širenja koronavirusu u opštini Kula zavarti šitski pijaci. Jak alternativa ponuknuta možljivost, že bi pijačni trgovci dostali mesto na odredzenih lokacijoh u naseljenih mestoh, a u ruskim keresture za teras dva poljoprivrednika zdolstva dostali došljebodzenje za predavanje u centru Valala. Za stolkom šmebuc jeden trgovec, ktorý muši mať masku na tvári i rukavici na rukoch, stolok nješme buc lukšijak 2 meteri, a pri njim nješmu buc veciak 5 osobi, ktorí oddaljeni 2 meteri jedna od druhej. Vi jeden z dvoch produkovatelja, ktorý máte nahodu predávať v centru. Jaka procedura končenja kolo toho? Muž še prijaviť na kabinet predsednika, pitati za odobrenje. Kad vam ne odobri, kad imate gazdinstvo i šisko, dobije prinješu vam na hižu na broj. I jaki čas imate tu predavanje? Od 7 rano do 12 každý deň dopušćene za teras. I ljudi kupuju? Kad jak. Uglavnom za teras išći ne znaju veli. To čuje, prizeo, patrice, jes, kad mu odlikuje kupi. Vekši problem maju menši produkovatelje, ktorí nemajú registrované poljoprivredne gazdovstvo, a ktorých u Valalje jest nadosť. Oni svoje produkty ponúkajú prek internetu, odnosno na društvenih mrežoch, i tak dohodza do potencijalnih kupcoh. I menši i vekši produkovatelje še skladaju, že menje i predaju teras, keď zavarti pijaci. Zažljem po zahradoh mož vidieť plasteniki i foliji, ľudze rihtaju presadi paprigi i druhej željenjavi i nazdavaju še, že po sezonu presadzovanja situacija bude výhodnejša za njih.